جبوه هسيان كرنا چونو هاتنات نافبرا تاخن شيخ مقصود و اشرفیه و باجار عفرینه ده شارداریا هر دو تاخان گراج کنو یا بناوه گراج عفرینه آوادکه گراج دنافبرا تاخن شيخ مقصود و اشرفیه لنزی نافندا جمیل هورو یا چاندو هنر دکفو به فرحیا 3000 متریان تی آواکرن کاری آواکرنه جشش روزان و بینافبر جالیه ورشین کار انشارداری تاخن شيخ مقصود و اشرفیه تکرنو چاوری یکود دمکن نیز ده بقده لگوری شارداری شيخ مقصود و اشرفیه افگافل سردخوازا گل پیک هاداگو مجارا چونو هاتنه حسان تربه. حاليا نحن هون بساحة نسوي جراج عفريني. لويجي هيك عملي ساكنينا ام جراجا كانوا بنافي جراج عفريني آفادكن. بشتي حفت صالان جرت ناري دناف برا حلب وعفريني لفي ضاوي هناكي روش باش بو وحوجايا ما بجراجا كانوا تشيبو. چونو هاتن دناف برا حلب وعفريني ده هيا نينب آوايكي ريكو بيكا. هن عرابة هنا للسريان دساكنن وهنجي هنا لنافتا خان دساكنن. لو مال سر دا خازا گل مدز بچیکر ناوی گاراجه کر دا کمجارا چونو هاتنه بی سیستم ببا ما اف دفر هل بجارت هم جبركو او دناف برا حردو تاخان دايا وهم جبركو او جقر بالغي باجير هناكي دورا الحارة كمان ومساحة خالية يعني ما بيصير على ضمن المدينة ابدا.